Mu karere ka Rubavu mu murenge wa Byahi habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi bifata ku munwa. Iyi nkuru yahamuye abanyarwanda benshi, abandi barwara imitima. Nzabanura Vedasta uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko yaje kwitaba Imana ku iki gicamunsi hari ku itariki zisanga 16 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo bamusanze munsi y'umuhanda yitabye Imana. Abamwishe bamuzengazengira mu mufuka wa kirojana barafunga neza. Umuturage wabonye uyu murambo niwe yarabyutse avuye muri santere aza asatira hano muri Byahi munsi y'isoko rya Byahi neza, nibwo yese abona igipfunyika ndetse wagira ngo ni boro, arangije aragenda akigeze impande agira ngo ni imari irimo baba bajugunye, komeza acunga impande n'impande areba imbere n'inyuma. Abafashe ikirepe yari afite atwikira kuno mufuka wa kirojana bari bazengazengiyemo nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko. Arangije yicara impande y'uwo murambo, ariko we yarazi ko atari umurambo, yarazi ko ari boro. Abantu ko batambuka bakagira ngo ni umutwaro yenda yari yikoreye, akaba ari aho ngaho avuga ati boro ndayitsindira. Nibwo yagiye gufungura asanga umuntu niwe urimo areba umusatsi, avuze induru aratabaza arasakuza, inzego z'ubuyobozi ziraza. Ako kanyese afatwa ndetse ari mu bakekwa ko babishe nyakwigendera, kubera ko abaturage bavuze ko yagaragaye impande y'uno murambo igihe kinini cyane, kubera ko ntago yaba hamaze amasaha 2 atazi icyari kiri mu mufuka. Bivuze ngo nawe yahise ajya gukorwaho iperereza. Avuga yuko abonye agapfunyika kakicara impande agira ngo ni boro, mu gufungura asanga ni umuntu witabye Imana. Bityo rero yasabye ishami ry'ubugenzacyaha yuko ryamukura muri gereza, kubera ko ntaho ahuriye na bino. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza ku rupfu rw'umugabo w'imyaka 45 witwa Nzabandora wishwe akicwa urupfu rubi cyane anizwe, dore ko bamwishe paka apfuye nta maraso yigeze ava. Bivuze ngo yishwe anizwe. Ni inkuru y'agahinda, ni inkuru ibabaje, ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yarijije abanyarwanda benshi cyane. Abaturage bahuruye bagiye basanga uyu mugabo wari wicaye imbere y'uyu murambo nawe akihari. Bivuze ngo bahise bamushyira mu ishami ry'ubugenzacyaha, bavuga ko bagomeje kuhamubona akenshi. Bivuze ko yaba afite ahuriye n'urupfu rwa nyakwigendera, bityo bamukoreho iperereza ryimitswe bamenye nimba nawe ataba ari mu bishe nyakwigendera. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane abandi babagize uruhari mu rupfu rwa nyakwigendera. Umuryango wa nyakwigendera usigaye mu gahinda n'amarira. Uyu mugabo abamuzi bavuze yuko asize umuryango w'abana 2 nawe n'umugore, wari umuryango w'abantu 4. Bivuze ngo arafite utwana 2, agahungu n'agakobwa. Umuryango wa nyakwigendera uri mu gahinda n'amarira, bavuga yuko baryaga ari uko uyu mugabo yakoze, bityo rero bagiye gusigara bicwa n'inzara. Barasaba ubufasha inzego z'ubuyobozi ndetse n'abaturage muri rusange. Inzego z'ubuyobozi zavuze ko bagiye kuba hafi kandi bakabafata mu mugongo. Ni inkuru rero yabaye kimomo, ni inkuru yarejeje abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru yumvikanye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Byahi. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugeze ko n'umuyoboro, kora subscribe ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi.